Kemana budak yo? Bere pagawean situ doang ge. Lambat. Dulu teleponan baik. Hei. Mana sih ya? Benang toh. Gerak. Benang bakal di langsung. Ya. Oke. Ya. Diberi pagaweana. Lambat tebean ge. Kumaha teh? Aman. Naon nu aman. Atuh kampung tuh teh. Cek aing boga aing. Aing naon kan boga sia sih. Tebeg aing boga sia mah. Oh, tuh tebak mah tenan naon. Ratang yo. Kumaha sih kudu teleponan bae. Pagawean sakitu doang ge. Aing nu carekan dia bakal yo. Kumaha laporana? Benang toh. Jadi kieu mang. Naon teh ge ngadenge teh ge. Dokter jelaskan aing sieun. Kieu mang. Dia kumaha? Geura jelaskeun. Carekan aing yo. Itu mang si curut. Itu. Kunaon sih si curut bae? Jelasin sing bener sih jelaskeun. Kunaon? Udah jelasin sana. Aing juga sieun. Si ulah sing salahkeun. Geura jelaskeun. Kabur bos marah sih, bos besar sih ya. Si pedean DP. Jadi kieu mang. Kan eta di aing. Aing teu tega. Yang geus aing nyuruh batur, tapi enggak tahu enggak ada laporan. Berarti sia duaan garagal yo. Aduh, carekan aing bos aing ye. Ih, mang, ulah putus asa. Kan eta mah belum gagal. Kan aing belum turun tangan, belum beraksi. Oh, pokoknya mah engke lamun eta deui, gawean deui nya. Kudu beunang. Soalnya cek kenang kesimbalanna gede, bakalna gede. Eta cukup jang urang 2 bulan 3 bulan mah. Heeh, setahun Itu, cukup. Mang, minta DP lagi. Abu, sia mintaan duit bae. Eta kamari aing diberi nagan 70.000. Mun dibikin ka sia gocap tas sering jigo, aing ngan 20. 20 ge kowe geus beliin ka jengkol. Ya aing hobi jengkol bau-bau ge. Pantesan bau jasa sungutnya. Nah, atuh Mang uang jalan na eueuh. Kan butuh, Mang. Anak geus kieu bae. Gawean heula, ke aing kowe di telepon deui bos besarna. Ke aing minta duit deui. Yang seuang jalan. Pan ama sia. Jarajan. Oh, geus cenah mah. Gawean sing bener nya. Gawean. Atuh geus kan lambat. Ih. Kain nelpon deui ya ka bosna. 2000 duit bae. Lah, jalan sono. Saya masalah nanti kemari jadi tengah mengganggu. Ih, tanya ngopan. Kok anehnya? Ini sia. Pak RT. Teh, orang satu urusan tuh. Ai naon, ai perlu naon. Ih, kumahanya? Ih, bebejolanya. Ai naon sih? Oh neng, anon yang Dita, anon. Ih, henteu teh jadi. Jadilah. Teh, kata warga si arahnya amat sih. Aing rada curiga yeuh, gerak-gerikna mencurigakan soalna. Curiga naon sih? Masih teh curiga, gerak-geriknya na. Eta mencurigakan teh. Jaing mah biasa bae santai. Aneh sama. Geus mah mengerti teh. Ayo mau katur yuk. Kemana? Ayo geus. Mau tanya. Kenapa ya? Panas di. Biasanya adek lu nongkrongnya di mana? Biasanya mah sama si Irfan. Coba aja lah cari ke sana yuk. Mana budak nongkrongna ya? Saya di siaran aja. Ya. Ini dia khawatir tahu kasihan. Makasih ya Pak udah peduli sama aku. Laporkan yuk. Masalah kiri ke PRT. Yaudah tuh kita laporin. Oh ya, ini lupa itu. Ayo. Woi, RT Calo, bosan. Anak laporannya. Terus teh, bisa tuh. Laporan naon lontong? Teh,
Mak, punten. Iya orang nek nanya si Pebi, ningali tuh. Lalu punya anak nanyainnya sama gua. Makanya kalau punya anak tuh jagain. Si emak mah serius mah ningali tuh karunya ya si Pebi di kamar can balik. Kagak tahu gua, kagak ngeliat. Bantuan atuh mah yuk, bantuan neangan si Pebi. Ogah gua, gua banyak urusan. Gua mau beli emas. Gua mau ke pasar. Ya, udah. Cari sendiri lu. Mah jahat, mah tolongan atuh bantuan. Gua mau ke pasar. Ih, si emak mah tega pisan. Iya, punya anak bukan diurusin. Shopping sendirian tuh. Irpan. Kenaon saya Irpan? Ya sih emang ya, ke santai. Iloing tah. Iloing lumayan atuh. Isuk-isuk mantap lah tuh. Sehat. Bang. Kepil aing didiukan. Kan. Kumaha hubungan jeung si Pebi? Lancar baik. Bagus lah lancar mah. Perlu malu laki sejati. Wih, keren ya. Mengkudu gitu sih. Mang, pareman atuh mang. Hah? Pareman. Naon paruman? Selo. Naon? Eta teh buku non dicukur eta. Lain dicukur. Gara eta si sapa Mirna. Nu gara eta jambu anu kena cang tawon. Tah ieu disurut. Naon mang, disuruh tawon. Oh, disuruh tawon. Maksud teh nyaho? Tanya euy, bener mau ulina jeung Pebi bae mang. Oh, si sia mah yang PB ulun ge cinta sejati sia mah mau bisa lepas ka mana-mana ge ngintil terus. Teu ka WC, ka jamban ka mana bae sia mah nyaho padahal mah sia. Halah, paneng mah cinta sejati mang. Terus ada PB na ka mana pan? Sia tumben sia teh nyana yeuna sia sorangan doang. Terulin mang di Baturana. Pan. Ang baturan PB mana di mana? Dia nemuin mang. Oh, berarti sia poe anu mah jeung PB ya, moal ya. Moalah. Kesempatan bagus ya. Awas. Kunaon mang? Ente pan, awak sami gini tuh bae mah. Dulu. Pendang gue urang mah. Pan, kesnya gitu mah ya. Ini kan itu tuh ya perlunya. Kasih anak moyan-moyan di nya. Aduh, Ame ya tak. Mantep. Dadah pan. ya. Mang, pareman tah, selo. Oh. Bodoh amat. Tar dulu. Ada yang bunyi. Sahana nelpon. Iki Om Cak-Cak. Ya wes angkat. Mengko, ojo berisik yo. Halo. Iya opo Om? Takon, eneng opo? Ojo berisik opo? Iya Om, sabar. Mengkungnya aku tunggu jam mana? Indu di dipa jam mana? Bejakeun gerak aing kebingungan ye. Sia cicing ku naon? Ih. Oh, dia juga lagi usahanya po Om. Oh, kepiye deh marah ora? Awat, tani adu tunggah. Lapalah kami dude. Alhamdulillah tuh nangono mah. Kemana bos Cat? Atuh biasa lah keliling masih cing basya. Bentuk bae kos kotok. Hayu. Ayo tuh. Oh tuh, aku merono. Dia nemu ikan. Oh. Jadi saya tuh. Nah, suwi loh. Ih, Neng. Kemasi Neng. Kosnya bulan amat. Iya, neangan si Pebi mang cet, ujang RT nyeleut teu. Teh, ngeuleuh teh. Itu anakna. Ente. Aduh, orang khawatir ya mang cet, ujang RT ti kamarin can balik ka imah. Hah? Aduh bener. Diri. Kemana Pepila? Teu nyaho tuh mang cet, mantakna urang neangan ieu. Teh, ikut teh yuk. Itu nyeri lengan aing. Ih, teh, poho teh. Gugup aing. Kumaha anak lah. Jangan atuh lebay jasa biasa be. Siapa masuk lebay-lebay? Aing karena dengan perhatian. Naon, jangan perhatian. Biasa be. Yang ketikan aing tuh. Nah, jomblonya. Ih, enggak satu ular ribut. Ayo bantuan atuh urang neangan Pebi. Nah, tuh teh. Kemana tuh Neng? Kenangan ayo. 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 Kapan Neng? Tenang, kapan gitu ya? Kemana sih teh? Udah kuliah nih Pan. Ilu mau. Ini tuh, ayo. Teh. Gendong. Ih, berat Pan. Ih, gendong. Wah, aing mah boga adiknya jasa saya tuh. Masya Allah. Berat jasa teh Ipan. Ih, makan baknya sia.
Ini kan bagi doang teh. Pantesan. Ipan kangen kali ya. Ih, enggak satu pan berat. Nanti nyampe rumah. Ih, enggak satu pan. Soalnya Turun sih turun lah, enggak beres cerita. ya ilah lu, ngapain lu minta digendong-gendong kakak lu segala? Ih, emang kagak capek teteh lu. Mau lu enteng apa? Enteng lah, Ma. Enteng pala lu. Enteng penuh tuh boga dosa Bahengsi atuh boga dosa, cabul. Pantas aja gitu. Emang heueuh bener sih sama cabul. Lu udah sampai dari ribut. Lu mau ikut gua nggak? Mana? Gua mau ke pasar nih, gua mau beli emas. Dulu atuh mak, tapi Dita beli kenya. Iya, ntar gua beliin. Pan, ikut nggak lu? Mau. Kamu deketin Pebi. Orang Pebinya juga nggak ada lu. Gimana sih lu? Pannya doang ke sore balik mati Anamui. Emang lu tahu dia ada di Anamui? Ya lama, pan sama Pebi Ipan. Cenes siapa? Cincin teh, urusan udah ngora. Udah bacot ya. Ih lu. Udah kalau nggak mau ikut mah, gua mau kakak lu aja ke pasarnya. Jangan bandel lu. Kata ayo. Ayo. Pan hilang sih. Kata. Oh iya itu tuh ayo cepetan bawa. Ayo cepetan. Woi, Tasio, woi, ayo nurun woi. Pasna juga. Woi, buka woi. Oh, amat. Woi. Suka si botol. Ih. Sarah lial sama. Lain tah newak aing, newak Pebi. Tuh. Ih, aing keur ngintal dia ge. Malah aing di kurungan, pakai karung. Mang, tenyaho. Harus udah tuh. Gerak. Mang, hayu. Aih, pegawai ke situ doang tadi tuan. Bantuan. Wah, itulah. Aduh, tolong! Nah, telepon Pebilan tadi dia. Jangan janjian ada dia. Ipan tak aktif sih. Gimana sekali dia?